Oke, sekarang berarti episodenya si ini nih, Kabuterimon. Let's go. Lightning Kabuterimon. Oke, kita nggak usah berubah ya, soalnya ini main ceritanya. もうダメ。一歩も歩けないよ。限界かな。よし、ここで休憩しよう。やっぱり動かない。 Still doesn't work di sini. あそこ動かないのか？こうやって、やめて。 Mau dipukul ini sama si Taichi. し I'm trying to fix it. お前の思って直してやろうとしたのに。壊れてないか Isn't broken. やった。 I fix 治 it. ったぞ。Battery at 0. おい、みんな。 Minimal inilah ya. Gak di chest minimal baterai bocor lah anjir. Masih nggak bocor dia. Factory. 本当だ。でもこんなところに工場？調べてみるか。行ってみよう。 Let's check it out. この工場、僕のパソコンが直ったことで関係があるのだろうか。おい、小四郎、工場を調べに行くぞ。 Let's go. はい、今行きます。 Sopan banget ya si Koshiro. Ketika gue inget nih, kalau nggak salah panjang deh guys, panjang sepanjang-panjangnya. Ini dia bisa nggak ya gue bikinin Digipiece guys? Digipiece Devbus, aduh nggak ada lagi cok. Tapi kok SPBus bisa sih. Ntar aja berarti. This door closed. What condition? Maybe something like a switch. Oke, kita ini dulu ya. Berarti kita pencet dulu. Merah, hijau kah? Oh iya hijau. No doubt about it. Let's go. Wah shit. Gue coba lawan gak guys? Wah ini sih terpaksa berubah ya. Anjing tebel juga guys. Poison Ivy. Yang kena poison anjir. Shock lagi anjir. Aduh gak nge-break lagi. Mampus. Bonding bro. Bonding bro to his arm. Wah dia sakit ya. Sok lagi bro.
Ya. Sakit ya. Wih, 300 deh. OP juga. Nah, kita ambil dulu ya. Ini musuhnya apa? Dua ya? Apa satu doang guys? Satu doang. Mantai gak sih? Apa dia udah kuat nih? Aduh, dikit lagi naik tuh. Nah, kita ambilin dulu ya kan. Aduh, HP kapsul es kebanyakan item, cok. Itu kalau nggak salah. Oh, nyala sebelahnya doang. Nyala sebelahnya doang, coy. Please jangan ada musuh lagi lah. Oh, dua. Multiple switch. Wow, it's magic. Come on, kita kesini dulu. Kemana ini guys? Gak bisa. Sembari jalan, sembari grinding aja ya. Kalau buat si siapa nih namanya? Tento. Lah, cepetan Tento ya guys. Tento guys. Skill panel increase. Ini apa kapsul mulu isinya? Gua coba lawan, lawan lah. Poison Ivy. Gak kena poison, cok. Sorry bro, miss bro. You know the miss. Thunder sakit gak sih? Sama aja guys, gak jauh-jauh amat. Anjing, kena cok. Oh shit, gue lupa. 29 cok. Nah, aduh, di break aja. Mati nggak sih? Pukul aja lah ya.
Snack level. Kita ke kiri dulu guys. Ah bagus ya bangsat. Sini lu perang lu sama gua. Badramon. Poison Ivy. Mampus sok. Tapi nggak mati-mati guys. Bahaya sih ini, bahaya. Let's go. Ayo dong, kena poison dong. Dia kena poison aja. Bentar guys, apa gue copot dulu ya? Tar, apa gue copot dulu ya? Sini lo maju. Let's go. Kita tuker-tukeran aja dulu lah ya. Sini maju-maju Anda maju. Gak ada rasanya cok. Nih. Wanjay. Destruction grenade. Oke ya, diincar dia mulu nih. Lu kasihin aja lah Roaring Guard. Dah, bagian nyerang bagian dia dah. Iron Fragment. Kita coba satu-satu ya. Shit, ini kosong guys. Akankah berubah? Shit, aku dikejar kakak. Susah banget anjing. Broken circuit. Buat apa guys? Ntar buat digipas kah?
Skybus bisa nih guys. Fragment petal. Simpen aja lah. Nah, di pojok sini ada gak? Gak ada apa-apa ya. Sini kenal lagi. What the fuck man? Gua heal dulu. Nih gue bantai. Lu kasih rolling guard ke dia. Lu heal lagi ke dia. Bantai dia. Lu skill rolling guard ke lu. Gak ada yang butuh di heal kan? Gas. Sorry bro, nggak berasa bro. Nih, lu makan nih. Sebenarnya kita bisa guys nyari ini. Please jadi make attack anjing. Dia mau ngincer ini gua dia. Tuh habis lagi ini gua. Habis MP gua, cok. Bakar aja dah. Lu rolling guard ke diri lu sendiri. Sial, tembus. Udah kali ya, gak usah lah. Buang MP guys. Dikasih shock gue. Ayo dong, naik level dong. Enter gak bisa ini guys. Gak bisa berubah anjing.
Kasih item dulu dah. Ah, bisa sintesis nih. Seratus SP. SP kapsul biasa 30 doang ya. Mending yang ini lah. Wah, mahal guys. Ini aja lah yang banyak. Udah cukup. Use. Udah cukup. Cir, satu lagi. What the fuck? Ini harus gue bantai sih. Kudu hemat sih guys. Aduh, pakai miss lagi. Anjir, yang ngecer ke sini dulu. Lupa lama, sorry ya. Hihihihi, lucu lo. Push, gua nedai lo. Dulu gue main ini gue skip guys. Musuhnya. HP bus 2. Banyak banget beginian anjing. Kasih ke tentomer lah. Wah, penuh nih nyet. Boleh kali dicopot dulu. Dah, terus kita kasih ke siapa ya? Palmon kali. Nah, bisa nih. Nah, let's go. Gue bantai dulu kali ya. Ah, males banget gue nih ngelawan ginian nih. Harus berubah sih, harus berubah. Terus dia bantuin aja. Boleh deh bantuinnya dulu.
Heal dong. Ini Palmon suka bikin shock tuh. Lu heal diri lu dah. Nah, kasih listrik dulu dikit. お願い。おじさんだ。Mana dai? Nggak apa-apa, kita kasih dulu. 私が守る。 Naik level kali bos. Gue liat gak ada yang naik level nih. SP boost 2 guys. Kasih lah ke Palmon nih. Cing, gini lagi bentuknya cok. SP boost 1 ya hilangin aja. Kasih ke Tentomon kali. Jangan, Piomon aja. Cok, nggak bisa cok. Tentomon kah? Nggak bisa cok. Dah. Dah. Oh di sini guys. Alright. Nah, di sini ada Lifesaver Kit. Oh, item guys buat ngehidupin ya. Iya, buat ngehidupin yang mati. Ntar temen gue level mau lawan guys, tapi ntar dulu deh, gue belum nemu heal-healan guys. Sorry. Nah, shit. Save dulu guys.
Ini kudu yang namanya ngoceh-ngoceh dulu deh. Nah, ini kudu di save. Oke, naik. Oke. Save dulu. Nggak naik, Cok. Nah, itu dia, nambah. Ya, salah dong. Tunggu accept. Naik. Let's go. そろそろ先に進もうかと思ったけど。扉が2つ。これだけ広い工場です。二手に分かれて調べるのが効率的じゃないですか。 Spread good. Oke, bisa nih kita nih. そうだな。チームに分けるか。むしろメンバーはお前が決めてくれや。僕でいいんですか？ああ。二手に分かれるって提案したのもお前だしな。 Kita Joe Sora ya. Dia kan bertiga yang atas. Ya udah. これで決まりだな。じゃあまたここで落ち合おう。みんな気をつけてね。それじゃあ僕らも Let's proceed. はいな。